Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи и вие и јас во наредните 45-50 минути имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: кој е агентот на КОС со кодно име или со шифра број 21? Михаил Улемек, близок пријател на Желко Ражнатовиќ Аркан и роднина на Легија. Милорад Улемек, Легија. Можете ли малку да се представите пред македонската публика, бидејќи тие што ве гледале на интернет знаат за вас, меѓутоа тие што на телевизија ве немаат гледано, дали можете да се представите кратко во пола минута за македонската публика? Може, како не може. Јас сум Михаил Улемек, роđен у Старој Пазови, значи измеѓу Београда и Новog Сада. Што е најважнije, Srbin sam. Sa Željkom me vezuje rat. Ja sam Željka upoznao godinu dana pred rat. Proveli smo svo to ratno vreme zajedno i posle rata do njegovog ubistva družili smo se intenzivno. Milorad Ulemek mi je dalje rođak, jer mi smo svi poreklom Kordunaši. Svi smo iz sela Pecke, vodimo poreklo, sela Pecke, opština Vrgin Most, s tim što su moji došli 1680 godina u selo Sase, to je današnji Novi Karlovci, kod Stare Pazove, pa se moj neki čukundeda udao u Staru Pazovu, u kuću Klipa i tu je osnovao porodicu. Eto, mi smo i dan danas u Staroj Pazovi na istom temelju, ne pomeramo se i ne verujem da nas iko može pomeriti odavde, pa sad šta god da bude, tako je kako je. Михаил Улемек, како што самиот кажа, е поранешен полковник на Српската доброволјачка гарда или десна рака на Желко Ражнатовиќ Аркан. Човекот кој многу знае за Аркан, кој многу знае како е извршена таа елиминација или екзекуција на Желко Ражнатовиќ Аркан. Останете со нас, станете 40 минути и сигурно нема да зажалите. Желко Ражнатовиќ Аркан ви беше командант. On je komandant Srpske dobrovoljačke garde, on je osnivač garde, osnovao je gardu, vodio je gardu, učestvuje u svim akcijama, nijedna akcija nije vođena bez njega, sem na Kosovu. Na Kosovu nisu htjeli da ga Sloba Milošević i Jovica Stanišić nisu htjeli da ga puste na Kosovo. Iz kog razloga nikad nisu mu objasnili kao vezano za Šiptare, ovo ono, tako da on, iako je on bio čak držao i taj klub iz Prištine, kako se već izvao, ne znam, nije ni bitno, na Kosovu znači nije bio, inače bio je svuda, bio je u Slavoniji, bio je u Bosni, bio je u Dalmaciji i kažem, nijedna akcija nije bila bez njega, iako je Legija kasnije, kad je došao 1992. godine, pokazao svoje ratne sposobnosti, bar ja govorim za sebe, ne govorim za ostale, jer meni nije teško kada pogrešim da se izvinem, nije mi teško da priznam ljudima koji su bolji od mene, nije mi teško da im priznam. Ja kad sam video šta Legija zna kao vojnik, ja sam se postideo što sam uopšte dobio čin pukovnika, jer ja za njega, kad sam video šta on zna, ja bi otprilike trebao da dobijem čin desetara u to vreme, ali o tom potom, to su činovi koje smo mi koristili u ratu, jer ja sebe sam smatrao privatnim vojnikom, privatne vojske, iako smo non stop bili sa policijom i sa vojskom u ratu, nismo mi posebno nešto. Ali posle rata, ja volim kad me i dalje zovu Čika Mile, nisam ja više ni pukovnik, nisam ja sam sad i dalje Čika Mile Ulemek, tako me zovu, iako mi je pravo ime Mihajlo. Секоја емисија си има своја логика, почитувани гледачи, и секоја емисија има причина зошто е снимена или зошто е емитувана. Ова е 20 или 21 емисија во новиот циклус емисија во Центар. Зошто е токму ова емисија и токму вечерва? Еден ден предходно, значи вчера, се извршуват или се навршуват 20 години од убиството на Желко Ражнатовиќ Аркан, 15 јануари 2000 година. Помина 20 години
И сушност тоа беше почетокот на рушење на Слободан Милошевиќ, тоа беше почетокот кој подоцна прераснал во 5 октомври. И тоа беше почетокот на сите тие турбуленции и политички разврски кои се случија на Балканскиот полуостров. За да може да се случат сите разврски на Балканскиот полуостров, требаше да биде елиминиран Слободан Милошевиќ. За да може да биде елиминиран Слободан Милошевиќ, требаше да се случи 5 октомври. За да може да се случи 5 октомври, требаше да биде елиминиран или екзекутиран Желјко Разнатовиќ Аркан. Затоа оваа емисија е вечерва емитувана. Еден ден после навршувањето на 20 години од 15 јаnuари 2000 година, кога во хотелот Интерконтинентал во срцето на Белград беше убиен Желјко Разнатовиќ Аркан. Полковник Михајло Улемек. Jeste. Еден од најблиските соработници на Желјко Разнатовиќ Аркан. Колку време сте со Аркан во тие специјални единици? Pa od 90. godine, kad je osnovo 91. pa sve do 96. S tim što je se Srpska dobrovoljačka garda do njegove smrti je postojala. Ali nismo imali, mi smo poslije 99. bili na Kosovu prisutni. Без него. Molim? Без него. Желјко Разнатовиќ Аркан не беше на Znači, do njegove smrti Srpska dobrovoljačka garda je postojala. До 15. јануари 2000 година. Posle njegove smrti sve se raspalo, više nije imao ko da vodi, jer, da ja vama nešto kažem, vođa mora da se rodi. Sve je to lepo, ja priznajem mnoge oficire JNA. Ja ne mogu sada pričam o Stepi Stepanoviću i o, ne znam, oficirima Kraljevine i šta ja znam, ali ja pričam o ovim vojnicima kada sam ja služio vojsku, o tim oficirima. To su školovani oficiri. Ali mnogi nisu bili za to. Vođa, da bi bio vođa, treba da se rodi. Željko je rođen za vođu. Željko je bio vođa Zvezdine navijača. On je to uspešno obavljao. Isto tako je on sa 19 ljudi počeo sa tom gardom, da bi ta garda na kraju imala maltene par hiljada ljudi. Nas je bilo 506 u Erdutu. Na Kosovu su posle, posle što se tiče te vojske, kažem, Legija je to uspešno odrađivo. Zašto je on Legija? Zašto je bio u Legiji stranaca? Njegov prvi nadimak, on je Milorad Ulemek, njegov prvi nadimak beogradski je Cema. I tako ga je znao ceo Beograd, ne ceo Beograd, nego njegovo društvo i ovi, da bi on kasnije, kad se vratio iz Legije stranaca, dobio nadimak Legija. I takav je ostao. Sad, kako ga zovu u zatvoru, ne znam. Vidim da mu je država lepo se odužila, jel? Obično to Srbi tako rade sa svojim ljudima, dok mu treba. Posle, kao toalet papir. Господине Улемек, Molim. Кој го убива Аркан и зошто го убива Аркан? Ние ги знаеме имењата на убиците. Arkana je ubila država. Arkana je ubila država. Arkan nije mogao da normalno, ubio ga je pojedinac. Ali uvek je u svakom ubistvu, ko je nalagodavac? Мора да има мотив. Motiv je taj što je on smetao državi. Jer, pazite, Slobio Milošević je smetao svaki čovek i uopšte svakom predsjedniku koji vlada tako kako vlada, kao što je Vlado Milošević, kao što su svi dosadašnji ovi što su vladali posle rata, Tito, koji je bio doživotni predsjednik, koji je imao mašineriju iza sebe, koji je stvorio nešto veliko i nešto ozbiljno, pa je sklanjao takve kao što je Arkan. Tito je pobio mnogo Srba posle rata. O tome se sad počinje malo pričati. Eto, Tito je ubio Dražu Mihajlovića i sad se piše po novinama kako su na grobu Draže Mihajlovića napravili WC. Znači, šta je hteo? Toliko ga je mrzio i toliko se bojao njega da je hteo da posle narod sere po njemu celog veka, da sere po njemu. Razumete? Zato je napravio taj neki WC, to je sad je to počelo da se otkriva. Sad se tek otkriva šta je Tito radio, a za 20-30 godina će se otkrivati šta je radio Sloba Milošević, pa će tek onda doći šta je radio Tadić i šta je radio današnji predsjednik, jel? Znači, zato tako je isto, tako to ide redom i tako će to ići stalno. Hoću da kažem ovo, da svaki vladar se boji čoveka koji je u stanju da povede 200, 300, 500 ili 1000 ljudi za sobom. Njemu je to velika opasnost.
Божидар или Божа Спасич беше човекот или агентот кој ги водеше тие операции Подземје или операцијата Подземје, каде што југословенското тогашно криминално милје беше вклучено во системот на УДБА и на КОС и за потребите на УДБА и на КОС ги елиминираше луѓето ширум Западна Европа, односно луѓето кои смета на тогашна СФР Југославија со помош на Подземјето беа елиминирани. Начело на целата таа операција беше Божидар Спасич. Што е операцијата Подземје или Underground? Што всушност значи таа операција? Pa, operacija Podzemlje ili Underground, operacije dobijaju ime po nekim simbolima koji imaju veze sa njim. Ako recimo zovete operaciju Pismo, onda je to znak da se vi obračunate na propagandnom nekom planu sa teroristima. Ako je operacija, ne znam, Bomba, onda znači da će nešto teroristi da pukne, ali ga nećete likvidirati ili već tako dalje. Tako da je operacija Underground ili Podzemlje ima svoja neka označenja. Ona je uglavnom značila da po onome kako smo mi to zamišljali, prvo da u našim operacijama učestvuju ljudi iz podzemlja, a drugo da se teroristi upravo nalaze u podzemlju. Zato smo zvali tu operaciju Underground. Значи тоа е некаде 70-те години, кон 80-те години, значи некаде пред 40 години, 10 години пред смртта на Јосип Броз Тито или близу 10 години пред смртта на Јосип Броз Тито, сојузната УДБА влага во реализација на таа операција Подземје и вклучување на терористите, односно на овие што се така наречени криминалци од подземјето во таа борба или таа пресметка со терористите кои можат да направат одредена штета на Југославија. Po našim pravilima, mi smo različiti od recimo izraelske obaveštajne službe. Naši operativci ne idu na lice mesta. Ja jesam išao nekada, kršio ta pravila, ali uglavnom naši operativci ne idu na takva mesta i onda je donet zaključak da, s obzirom da su to baš mesta u podzemlju u kome se skupljaju teroristi, tako smo i mi angažovali to kriminalno podzemlje koje je bilo veoma patriotski raspoloženo, jer smo mi umeli da mu probudimo te emocije, je tražilo neku svoju korist iz svega toga, ili novčanu korist, ili korist da ga eventualno pomilujete od nekih izvršenja kazni koje su mu dobili, ili eventualno da mu kažete evo ti ovaj putna isprava lažna, napravljena, država je napravila, idi tamo u inostranstvo, nemoj da te đavo nosi da ovde kradeš po Jugoslaviji. Така, значи Аркан и цела една лепеза на луѓе од тоа подземје стана луѓе кои работат за сојузната УДБА. Arkan se tu eksponira kao jedan od jakih ljudi, međutim treba spomenuti da je on jedan od nekih 500-600 ljudi koji su kroz neki naš fokus prošli za tih 15 godina. 500-600 kriminalci. Ukupno mislim toliko. Ja znam da sam ja lično izradio oko nekih 400 putnih isprava. Računam da su i druge republike uz našu saglasnost to radile, tako da pretpostavljam da je tu negde oko 600 agenata za tih 15 godina. Treba shvatiti da 90% tih agenata su zapravo otišli tamo i ništa nisu uradili. Вие велите дека бил роден лидер. Роđen lider, bravo. Rođen lider. Значи го има тој лидерски ген во себе. Željko je imao, tačno si to rekao, Željko je imao taj liderski gen i on je rođen kao lider i rođen kao vođa i on je smetao Slobi Miloševiću, smetao državi, ta država je platila, ja imam neke informacije koje da li su tačne, da li nisu, ajde da kažemo neka je samo polovina tačna, ja imam neke informacije da je ta grupa sa Gavrićem koja je to odradila, da je njima obećano u ono vreme po 1.000.000 maraka, da im obećan da biraju zemlju koju hoće, da im je tamo, znači obećano im je sve da mogu da žive mirno, da se sklone dalje od Srbije i da žive mirno, da imaju sve privilegije, međutim, ipak se to nije odvijalo kako su oni zamislili. To veče kada je Željko ubijen, ranjen je i Gavrić, oni da je bila ozbiljnija ekipa, to bi verovatno da je došao neko sa zapada, tako bi odradio, a da budem iskren, tako bi ja odradio. Nema tu laganja. Jer idemo nas, trojica, četvorica, ali pazi, tu je bio Miki, tu je bio Gagi, tu je bio
Gavrić. Svaki su pucali u jednoga, Gavrić je kao najbolji strelac, jer Gavrić je bio đak generacije u streljaštvu, jer on je bio policajac, on je bio školovani policajac. To je mlad momak sa jakim ramenima, jakim rukama, jakim vratom. Ja sam sedeo iza njega na suđenju. To je momčina prava. To što je on dolazio na kolicima i sa štakama dolazio na suđenje, to je on folirao. On je folirant i dozvoljeno mu je normalno, svako se brani kako zna i ume. On je to odradio kako je odradio. Ja sam sedeo iza njega, kažem, to je čovjek sa jakim vratom, sa jakim ramenima, široka ramena, znači sve uslove za dobrog pucača. On je bio najbolji strelac u svojoj generaciji. Kažu ljudi da je pištoljom, kako njegovi prijatelji govore da je sa pištoljom, mogao da pogodi muvu na 10 metara. Znači to je gubio Arkan. On je ubio Željka, on je Željku pucao u glavu i u leđa. Željko je prošao 1 metar kroz oko, 1 kroz usta, 3 u leđa dobio. Gagi i Miki su pucali u Garića i Supa i u Mandu pokojnoga. Još jedan je tamo čovjek poginuo, koga nisu nikad država uspjela da ga skloni, ali o tom potom, to neke na čast ide sudiji. Na kraju su oni ipak njega njih osudili, ali kako su je osudili? To je bilo suđenje, ajde tako da nazovem, farsa od suđenja. To nije bilo suđenje. Prvo, odugovlačilo se toliko, u to vreme je zakon bio, ako za 5 godina se ne donese ni jedna ne pravosnažna, nego prvostepena presuda, oni koji su u pritvoru moraju da se puste. I njih su pustili da se brane sa slobode. Oni su dolazili dalje na suđenja. Ali su njihovi advokati, normalno, sa sudijama i danas, jer rak rana Srbije, to ja tvrdim, odgovorno i iza toga stojim, nek me pozove svako na odgovornost, ja sam se uverio i na svojoj familiji, na svojim leđima. Rak rana Srbije je pravosuđe i tužilaštvo. To je sve korumpirano, to je sve povezano. Što kažu stari ljudi, nisu oni to džabe izmislili, tamo gde para vrti, gde burgija neće, tamo para vrti. Tako je i kod nas. I sudija, a njihovi advokati, kada su saznali da će oni ipak biti osuđeni na velike kazne, oni su i rekli nemojte dolaziti na sud, sklonite se, bit ćete osuđeni na velike kazne. Oni su na svako suđenje dolazili, samo nisu došli na izricanje presude. Jer su znali da će dobiti po 30 i 35 godina. Sklonite se, jer po zakonu ti si u sudu. Čim dobiješ preko 10 godina, stavljaju si lisice na ruke i ideš ponovo u pritvor, ne u zatvor, još ti si osuđen, ali još nije pravosnažna, ideš u pritvor i iz pritvora pravi žalbe. Oni su prešli, dobili su po 30-35 godina, sklonili se iz Srbije. Da država Srbija ne stoji iza toga, taj Gavrić bi danas služio ovde. Svi znaju gde Dobrosav Gavrić i spava i gde živi, gde mu je familija. Navodno neće da ga izruča. Zašto neće da ga izruče? Šta je, njima treba doktor. On je doktor, on je inženjer, on je izmislio, ne znam ni ja šta, izmislio toplu vodu, pa ga zato drže u toj Južnoafričkoj republici. Nije tačno. On je jedan običan kriminalac za koga Srbija nije zainteresovana, jer je država Srbija ubila Željka Ražnatovića Arkana. Ako nekoj го позна по земјето на поранешна СФР Југославија, тој е Миломир Марич, еден од најголемите новинари на просторот на поранешна СФР Југославија. Со него разговараме на тема како Željko Ražnatović Arkan стана агент на КОС, односно агент на УДБА. Кој е Аркан според вас? Arkan je čovjek koji je donao novu tehnologiju 21. veka na kraj 20. veka. On je prvi počeo da koristi pištolj u obračunima i Arkan se nikad ni sa kim nije pobio.
Jedno kad ga ovi njegovi vežu i on nekog ošamara. Ranije su to bile fair tuče po kojima je Beograd bio čuven, ko je jači, snagatori, bivši rvači, bokseri, to su bili pripadnici podzemlja. Arkan nagoveštava nešto sasvim drugačije. Drugo što ga je htela para, on od detinjstva gdje god nešto uzme, to su ogromne pare. Pa evo sad je otkriveno da je on kao maloletnik učestvovao u jednoj pljački American Expressa. General Turist u Zagrebu je zastupao American Express karticu. I, znači, kao klinac, maloletnik, on je opljačkao 7,5 miliona maraka. Po Zagreb. U Zagrebu. I on je na osnovu te poternice nekoliko puta bio u opasnosti da uoči rata, da će da ga izruče iz Beograda u Zagreb, baš za tu pljačku u Zagrebu. On je za to i odgovarao, išao u maloletnički zatvor. Kasnije počinje njegova vrtoglava karijera za tajnu službu, kada likvidira mnoge emigrante. Дори вела дека 82 година, луѓе што се разбираат во таа работа, тој на некој начин, бидејќи прави проблеми, тука има одредени тепачки со полицајци, му завршува во наводници соработката со тајните служби, меѓутоа Па таа два полицајца која je on pogodio u Beogradu su po kazni završili u Vranju i Leskovcu. Показна дека биле погодени. Po kazni jer su uznemirili Arkana. On je bio kao pripadnik tajne službe mnogo značajniji od policajaca. Mogu da zamislim kako se osjećali policajci kad su u nekim restoranima gdje oni mogu samo da kroz prozor pogledaju, gledali kako se Arkan razmeće sa Stanetom Dovancom i njihovim šefovima. I on se i hvalio da su oni niko i ništa. On recimo kad izgubi na kocki prvog policajca koga vidi, on s pištoljem skine golog i tera ga da ide ispred Metropola gol. Jer je ljut, jer je izgubio na pljački. Država Srbija je ubila Arkana. Sloba Milošević sa svojom suprugom Mirjanom, oni su to radili. Prvo, Mira ga nije podnosila. Drugo, Slobi je on smetao. On je Slobi smetao. A evo ja ću vam sad pokazati još jednu stvar, kada smo već kod Željka. Вие си ги собирате овие работи. Molim? Вие собирате ова што е напишано. Ja ću vam sad pokazati jednu stvar. Ja se izvinjavam i vama i vašim gledalcima. To je kod mene malo, evo ga ovdje. Ovo je Srpski telegraf iz 2001. godine. Nedeljni telegraf. Ja kao pukovnik Srpske dobrovoljačke garde, evo šta sam. Kaže Mihajlo Ulemek, pukovnik Srpske dobrovoljačke garde. Arkan ubijen jer je postao prednjak porodici Milošević i srpskoj policiji. Evo ga. To ste вие. Evo, izvolite, to sam ja. I na 3 strane ja sam tu pokušao da objasnim da je niko mene nikada nije prozvao za ovo. Niko mene za ovo nikad prozvao nije. Никогаш. Niko do današnjeg dana me nije prozvao. Taj Sloba Milošević je umro, ta Mira je umrlo. U srpskoj policiji se menjali ti načelnici i šta ti ja znam. Niko mene, ni jedan načelnik, ni jedan direktor policije me nije prozvao da kaže kako ti to tvrdiš da je njega država ubila kad je njega ubio Gavrić, pa ako ga je ubio Gavrić, dovete ga ovdje da robija. Tako da ja odgovorno tvrdim, Željka Ražnatovića Arkana ubila je država Srbija na čelu u to vreme sa Slobom Miloševićem i normalno umešala se tu i Mira koja nije mogla da ga smisli. A eto, hvala Bogu, iza njega je ostalo 9 dece. Mahom su to dobra deca. Ovi 4 su u Americi, 2 su u Švedskoj, 1 ćerku ima u Beogradu, Anđelu, ima sa Cecom 2 dece, evo sad u nedelju se Veljko ženi, eto to je već momak koji se ženi, koji osniva porodicu, sve su to dobra deca. Neću da govorim o njegovim ženama, nek su žive i zdrave,
Ja sam od Ceci, šta sam imao da ispričam, ispričao sam, ali uglavnom njegove deci želim sve najbolje, ipak su to deca moga komadanta. I što Božidar Boža Spasić, kako šef na ta operacija Podzemlje, veli kakov agent ili kakov operativec ili kakov egzekutor bil Željko Raznatović Arkan. Slušajte kako Boža Spasić go ocenува to portfolio ili kriminalno milje na Željko Raznatović Arkan. Kako ga angažirate? Arkan je na neki način personifikacija na cijeli toj proces i na cijela ta operacija. Da li беше dobar agent? On se kasnije eksponirao, pa zato je to najpoznatiji, inače imalo je mnogo poznatih takvih agenata. Naprosto njihov pristup prema njima jeste, oni su uvijek bili na ivici kriminala i nekriminala. Znači išli jednom ivicom žileta. I onda prema njima je uvijek pristupala kriminalistička služba, policija, obična javna bezbednost. A mi smo uvijek i unutar javne bezbednosti imali svoje drugare, prijatelje koji bi nam rekli, ima jedan dobar. Onda se, ajde molim te zakaži mi sastanak i onda vam on napravi, recimo u hotelu jedan sastanak ili u kafani negdje i ja tu nastupam kao, mogo bi ti nešto bre da uradiš za zemlju u inostranstvu, pusti ovdje, šta doćeš da te hapsi. Tako počinju ta angažovanje, ti razgovori, s tim što je on, koga ste vi sada angažovali iz Podzemlja, u nekoj obavezi i dužnosti sam osjeća da ne može sam i onda vam on dovodi i to vam ide kao nedomine, duk, ruše jedan drugi i napravi se lanac, poslije ne znate šta ćete sa njima koliko ih ima. Kako koristite Arkan? Koristite li nekoj egzekuciji na Albance, da rečemo od Makedonije ili Albanci od Kosova? Nekoj egzekuciji na odredene, ustaške imigracije? Ja neposredno nisam radio sa Arkanom, jer kad sam ja već preuzeo tu dužnost tog glavnog čifa, glavnog inspektora za te operacije, Arkan je već napravio neke ovdje gluposti po Beogradu, pucao na neke policajce 100 metara odavde gdje smo mi i služba je automatski se sklanja od takvi i završi s njim račune, sve što je imalo. Ako smo ti nešto dužni, ako nismo dužni, da završimo. Tako da ja nisam učestvovao u operacijama u kojima je učestvovao Arkan. On je do 82. godine, odgovorno tvrdim, učestvovao u tim operacijama i likvidacijama. Ono što je interesantno kod njega i kod još nekih tih pripadnika Podzemlja jeste što su sebi pridodavali i značaj učešća u nekim operacijama u kojima uopšte nisu učestvovali, ali ima svoj imidž, ime i ko njemu sme da kaže i svi su verovali. Tako da kad je ubijen, evo taj koga spominjemo, Stjepan Đureković, 83. godine, vi ste mogli da nađete u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Srbiji ljude koji će da vam potvrde da su oni ubili Đurekovića. To je tada bilo moderno. To беше moderno? Je. Dobro, беше dobar egzekutor Arkan? Da, bio je najbolji. Najdobar, da. Како што кажавме на почетокот, Михаил Улемек беше десна рака на Željko Raznatović Arkan. Тој не спори дека самиот Аркан има признато дека бил соработник на КОС, односно соработник на УДБА, и дека тоа го правил бидејќи бил југословенски патриот. Меѓутоа да не доложиме, еве што на таа тема говори самиот Улемек. Добро, 15 јануари 2000 година. Тоа е само 10 месеци пред падот на Милошевиќ. Многумина сметаат дека ако Аркан е жив, тешко би се направил 5 октомври. Дека Аркан како водач на делиите или на навијачите на Црвена звезда, веројатно ќе имаше работата под контрола, претпоставам. И сега, ако ја велите дека Милошевиќ го има елиминирано Аркан или Мира Марковиќ, дали тоа значи дека во меѓувреме Аркан ја има сменето политичката страна и е поблизок до српската опозиција, Джинџич и таа екипа која се подготвуваше да го замени Милошевиќ и дека затоа е елиминиран, или може би е елиминиран од одредени странски држави, странски служби кои сака да подготват терен за 5 октомври и рушење на Милошевиќ. Кој е вашето мислење? Pa vidite da vam kažem, Arkan je svojevremeno čak i svoju stranku osnovao. Да, српско единство или како се викаше. Arkan je osnovao stranku Srpskog jedinstva. Nije Arkan bio mnogo školovan čovjek. Čak šta znači mnogo školovan? On je imao osnovnu školu. Ali Samo osnovna škola ima. Imao je neki zanat, levi, šta ja znam, to ja ni ne računam, ali nije bitno škola. Vi danas imate jako mnogo ljudi na položajima koji su, par kod nas u Srbiji govorim, a verujem da i kod vas u Makedoniji tako, s obzirom da vidim koji kod vas komanduje i šta se radi tamo.
verujem da i tamo tako, da nije bolje. Vi danas imate jako mnogo ljudi koji se prestareljuju sa mr i šta ti ja znam, sve su to kupljene diplome, evo čak je i naš ministar Za policija. ne u policiji, nego Siniša Mali, čak i za njegovu diplomu dokazano da to nije, da je to samo prepisano, oni to zovu plagijat. Ja to se mnogo ne razumem u te stvari, jednom rečju prevara čista, jel? Diploma kao diploma, to je jedan papir. To je jedan papir i ništa više. A papirom, znate šta sve na papiru može se radi? Na kraju papirom se i dupe briše. Tako. Razumete? Treba biti rođen. Da se bude lider. Željko je, malo pre sam rekao, rođen za vođu. To je čovjek koji je imao veliku moć zapažanja. To je čovjek kome je mozak radio 200 na sat. On je bio čak mnogo i pametan čovjek. Kad je izmislio Stranka srpskog jedinstva, on je video da Srbi se polako, ali sigurno razjedinjuju. Zato je i nazvao Stranku srpskog jedinstva da ujedini Srbe. Da ujedini Srbe. A Srbe je teško ujediniti. Mi smo Srbi za 30 godina, ja više Srbe ne poznajem, zadnjih 30 godina, to nisu oni Srbi koje sam ja poznao i kada sam u Bitolju služio vojsku, 66. godine do 68. Tamo je bilo Srba, pravi Srba. Za vreme Tita je bilo pravi Srba više, iako su komunisti vladali, nego danas. Danas ja imam osjećaj da dođe neko iz Nemačke i da kaže svi morate govoriti nemački jezik, bit će vam lepo, imat ćete 1000 evra platu, mi ćemo svi preko noći da progovorimo nemački jezik. Dobro, smo nuli metar. Samo malo da završim. Mi ćemo svi preko noći progovoriti nemački jezik. Tako što se Željka tiče, on je osnovao stranku, ali on nije bio politički na drugoj strani, nije njega mnogo politika, on je osnovao stranku zato što je video potrebu za osnivanjem stranke. Zato je on ju osnovao. Inače, on što se tiče politike, nije on njega toliko mnogo politike interesa. On jeste pre rata bio radnik državne bezbednosti, saradnik, ne radnik, nisam se dobro izrazio, saradnik državne bezbednosti. Za mene, pre rata ko je sarađivao za državnu bezbednost, taj je mislio o svojoj državi, to jest Jugoslaviji. On je preko Staneta Dolanca postao saradnik državne bezbednosti. Koga je on ubio zarad države, ja to ne znam. Niste go prašali? Ja to ne znam i mene to ne interesuje. Niste go prašali? Molim? Niste ga pitali? Ne, nisam ga pitao, to su gluposti, ja pitam nekoga koga si ti ubio i šta si, nije ni o mene pitao, pa nije njega. Nisam njega pitao ni šta je on radio preko, on sam meni pričao neke stvari, ja znam dosta stvari, ali nisam ga ja pitao. Što bi ja njega pitao, gdje si ti krao, gdje si ti koga ubio? Bigi to работал za službu to. Tako je, on je radio za službu i ja sam ga iz te strane cenio i njega i sve ljude koji su pre rata radili za službu. Kako sad rade za službu? Prodaju, naši oficiri prodaju poverljiva dokumenta, evo i sad su nekog potpukovnika našli, gde je prodao Rusima i kaže i Hrvatima. Pre par godina Perišić, eto, načelnik general štaba, general srpske vojske, prodaje poverljiva dokumenta, eto to su ti radnici. To od Željka nije moglo se desiti. On je čuvao Jugoslaviju. On je čuvao Jugoslaviju, preko Jugoslavije čuvao i Srbiju. Njegova mati je Crnogorka sa Kosova, njegov otac je Crnogorac. On je rođen u Zagrebu, odrastao je u Beogradu. Znači, on je čovjek Jugosloven, ali srpski orijentisan, pravoslavac. On je čovjek koji je čuvao Jugoslaviju i koji je čuvao Srbiju i Jugoslaviju. Kad je trebalo da se ratuje, zašto je on morao da ratuje? On 7 dece tada imao obuku uniformu. Da li je njemu neko potpisao Željko, ti ideš u Erdut i vraćaš se živ? Nije niko. Jel ti znaš da je on ranjen u ratu? Jel znaš da je ranjen? Ne. On je ranjen u ratu u ruku. Da li taj metak koji je njega pogodio u prst, to jest u ruku, da li je taj metak mogao da ga pogodi u čelo? Mogo je. Znači, nikome nije garantovano kad pređe Dunav, govorim za Slavoniju, ili kad je prešao Savu, govorim za Bosnu, da će se vratiti nazad živ. Nikome nije garantovano. Jel tako?
Така е. Pa odeš u lov, pa nastradaš, a ne u rat. On je ostavio 7 dece, ostavio kapital, 4 u Beogradu dece i ženu, lepu ženu, fakultetski obrazovanu i otišao da ratuje. Pokupio svojih 20 ljudi, posle je napravio veliku vojsku i otišao da ratuje. Znači, po meni... Kako vi njegov mu se obraćate? Su komandanti ili su... Gospodine komandante. Gospodine komandante. Gospodine komandante. Svi redom su se obraćali sa gospodine komandante. Kako Željko Ražnatović Arkan se krije 2 godine v Crna Gora i podosno станува шеф на најмокното казино на островот Свети Стефан. Миломир Марич и раскажува таа приказна. Бела дека Црногорската тајна полиција или тајната служба на Црна Гора, по тогашна СФР Југославија, всушност ги прави првите контакти со Аркан, бидејќи е по потекло доле од Црна Гора. Pa u Beogradu je postao jedan opasan policajac koji više nije hteo da ga trpi. I on je Arkana zbog jedne tuče u liftu kad je izgubio na kocki spakovo u zatvor i držao ga godinu dana u zatvoru. Ni stane dovan, niko nije mogao da pomogne. I kasnije Arkan beži u Crnu Goru jer je mu dole je dočekan ko narodni heroj, mada je njegov stric zaista narodni heroj. Veliki narodni heroj. I onda on počinje da kontakte sa saveznom službom i ispostavlja se da je tada šef savezne policije bio Toro Ćuvafić, crnogorski kadar, i on preko toga uspeva ponovo da se vrati u igru. Ali kasnije mu je oprošteno u Beogradu i on postaje igrač DBA Srbije. Под разни имиња се појава доле во Црна Гора. Интересната приказна како тој... Slaviša Jokanović, fudbaler iz Švedske. On je pobegao iz Švedske i skočio kroz prozor iz sudnice. Slaviša Jokanović. Da, i on je morao, svi njegovi drugovi, 2 godine da mu se obraćaju kao Slaviši. Iako su odrasli s njim, znali su ko i šta je. On je tad vodio kockarnicu na Svetom Stefanu i posle 2 godine je počeo da daje vizit karte Željko Ražnatović, direktor kockarnice Sveti Stefan. Значи некој му е дал таа коткарница Свети Стефан, кој беше едно од најелитните. Па елитно био. Па добијали su oni kao zasluge za narod. Kad je on uzeo ovu kuću pored Zvezdinog stadiona, tad se on hvalio po Beogradu da je on to dobio kao nagradu za ubistvo Stjepana Đurekovića, direktora INE u Nemačkoj, koji se stavio u službu ustaške migracije. Nije tačno. Таа куќа кај што сега живее. До сад Цеца стана. Порано беше сладкарница. Да. И он се хвалio да je kuću tako stekao. Како се гради митот и мокта на Желјко Раžnatović Аркан? Пред 20 години, во врвот на својата мок, тој е еден од најмокните луѓе на Балканскиот полуостров. Не само еден од најмокните луѓе на Балканскиот полуостров, веројатно еден од најбогатите луѓе. Во врвот на неговата мок, тој е елиминиран. Како? Во продолжение на нашата емисија. Добро, господин Улемек. Велите Милошевиќ, ми го избегнавте прашањето. Молим? Ми го избегнавте прашањето. Аркан беше за 5 октомври или против 5 октомври? Ке учествуваше во рушење на Милошевиќ или немаше да учествува? Аркан никад nije bio za neke nemire u Srbiji. Меѓутоа, навијачите на Црвена звезда учествуваа Nema во 5 veze šta je on bio октомври. za zvezdu, ali 5. oktobar se ne bi desio da je bilo Arkana. Мислите? Ne bi se desio sigurno. Sigurno se ne bi... Милошевиќ прави грешка што губи Аркан, да не го биеше. Milošević je napravio veliku grešku prema Željku. Željko je Miloševića uvažavao kao predsjednika. On je njega uvažavao. Ali Milošević nije uvažavao Željka. Milošević je bio toliko glup da nije shvatio da Željko njega kao predsjednika uvažava. On je jednostavno... Ima jedan snimak, postoji u novinama, gde maltene Željko stoji iza leđa. To je fotomontaža na sahrani Badže. Oni Badža su bili jako veliki prijatelji. Badža je bio jedan čestit Srbin, jedan pravi policajac i čestit Srbin, kome su posle pokušali da nameste neke stvari. Čak se i dan danas svete preko njegovog sina, pokradu tamo po Beogradu. Badžin sin je kriv, ja verujem da nije mali, nije lopov, jer nije ni Badža bio lopov. Imaju lopova u familiji, rođeni brat Badžin je veliki lopov, Siniša Stojčić, on je jedan veliki lopov.
pa možda je malo mali povuko na strica, što ne verujem, nije ni bitno. I na Bađunoj sahrani ispada da Željko stoji direktno iza Slobodana, nije. On je stajao u 3. 4. redu, jer nisi ni mogao doći do Slobe tako blizu, pogotovo Arkan. Hoću da kažem da uopšte Sloba Milošević nije bio svestan koliko ga Arkan uvažava, on je njega slonio i ubio. I koji začini su potrebni, koji sostojke su potrebni da se izvrši atentat Željko Ražnatović Arkan, Mihajlo Ulemek, i analizira cijelata ta situacija, odnosno što je potrebno ili što bilo potrebno za da može da se izvrši atentat od Željko Ražnatović Arkan. Gospodine Ulemek, koliko vreme treba da se spremi na takva operacija? Бидејќи ние говориме за 15 јануари, нели? Кога се случува тој чин трае 1 минута, меѓутоа подготовките траат со месеци претходно. Misli da se spremi operacija ubistva Arkana? Да. Pa vidi, to je radila jedna veća grupa. Ja čak imam i tu jedan podatak, nezvaničan, ali od dosta poverljivih ljudi. Oni su imali, pre Nove godine, su imali jedan dogovor na Paliću. To je bilo više ljudi. Palić, ovo što je jezero to. Jezero kod Subotice, da. Na Palićko jezero. Tu su oni čekali Novu godinu i tu je bio završni dogovor. Jer ubistvo jednog Željka Ražnatovića ne može da se dogodi tako preko noći slučajno da neko može jedan čovjek da ga ipak je on imao svojevremeno, imao je svoje obezbeđenje. Sad se vraćam na jednu stvar o kojoj ne bih voleo više da diskutujem, jer sam već dosta puta pričao, ali znate kako je, država kad nešto reši, ona to i odradi. U Željkovom ubistvu ubačene su i žene, ubačeni su i pravi pucači, ubačeni su i finansijeri. Nije to samo Gavrić. To nije bilo, ajde, idi ubi Arkana. Ne, to je ipak operacija koja je pripremana malo duže. To se tektonski potresi. Koja će bide napraven atentat vrst takva ličnost, to se tektonski potresi. Ili 5. oktobri, to ne se pravi preko noći. Znači, tija raboti se podgotvuvat... 5. oktobar kako je napravljen, tako je i završen. 5. oktobar je napravljen na brzinu, napravila ga, učestvovao sam ja u 5. oktobru. Jer vidite da vam kažem, ja sam čovjek koji sam pola svog života živeo lepo. Ja sam do 40 godina, ja sam živeo lepo. U državi Srbiji, to jest Jugoslaviji, kogod je radio, taj imao. Kogod je radio, taj imao. Rekao sam ti malo pre da sam služio vojsku u Bitolju. Ja sam i u Bitolju uživao, lepa je to jedna država. Taj Bitolj i okolina, to je jako lepo. Čestit je to tamo narod, radan, čestit narod. I da ti kažem, 66. godine se lepo živelo, 76. se lepo živelo, pa i 86. se lepo živelo. Onda je počelo to, 90. godine taj rat, i onda je krenulo sve kako ne treba. Posle rata su dolazili ljudi na vlast sve gori od gorega. Pa i taj 5. oktobar, taj Sloba je dočekan, cijela Srbija ga dočekala raširenih ruku. Da bi konačno srpski narod shvatio da je to jedan idiot od čoveka. To je jedan idiot od čoveka. On je zamislio sebe kao mali Titić. On je mislio da će on vladati kao i Tito. Jednu stvar koju ja pričam stalno, sad su tek oni počeli da objavljuju, recimo Slobi, njegovo okruženje nije smelo da se obraća sa gospodine predsjedniče, nego druže. On je bio veliki komunista. On je bio veliki komunista. Kakav bre Srbin? Koji Srbin? On je bio veliki komunista. Razumete? Kad je to Srbi shvatili i kad su shvatili šta on radi, kad su shvatili da pa on je par milijardi dolara prebacio u Rusiju, to jest na Kipar, pa s Kipra preko Borke Vučić. On je izmislio i Jezdu i Dafinu. Ajde vi tamo 100, 200, 300, 500 miliona okrenite pa ćemo sve na vas, jel? A gro para ću uzeti ja. I tako je uradio. Izmislio ovi dvoje da narod se dere na njih, a on je šamaro,
preko gospodina Kerteza, direktora carine, preko Borke Vučić, preko svi ti njegovi nosio na Kipar, s Kipra za Rusiju. Sad se priča kako je Mira lepo živjela u Rusiji, sad objašnjavaju kako je ona tamo imala sve šta je htjela. Marko i danas tamo živi od naših para, ne bi njega Rusi držali da on nije odneo velike pare. Srpske pare su u Rusiji, nisam ja protiv Rusa. Ali nemojte, molim vas, da tako pričam, da nisu baš Rusi tako dobri da nas baš toliko voli. Ima Rusa dosta i katolika, nisu Rusi svi pravoslavci. Pa šta sad ćete vi meni da pričate iz Makedonije, da dođeš ti da im pričaš kako su katolici, ruski katolici nas volu? Nemoj da to pričam, Da li Vlado Kambovski, koji je toga sujuzен ministar za pravda во владата на Анте Марковиć, učestvovao je главен во то излекување на Аркан од оној затвор во Хрватска кај што заглавува пред почетокот на војната на просторот на поранешна Mislim da je to SFRJ. kombinacija bila sa hrvatskim vlastima, još nije bio rat. Pričalo se da je u Beogradu uhapšena Nevenka Tuđman, Tuđmanova ćerka, koja je ubila udata za Zemunca, koji je bio direktor Dalije, farmaceutske industrije. Ona je živjela tu. I da je kao ona razmenjena za Arkana. To je bio jedan mit. Drugi mit je da je za Arkana dali velike pare. Ali još nisu počeli pravi sukobi. Dobri su bili stari udbaši, Radmilo Bogdanović, Boljkovac. A pogotovo što je Arkanov šef u raznim akcijama, Josip Perković, postao šef vojne obavještajne službe u Hrvatskoj. Arkan je mogao da otkrije da je za ljude koji su stvarali Hrvatsku državu ubijao ustaše i on je bio nezgodan svedok. Tako da je bilo zgodno da se Arkan pošalje u Beograd, a onda je pravljen i mit. Tuđman je širio glasove da je Arkan poslao da ubije njega. Но кого му пречеше Аркан и зошто беше елиминиран? И зошто беше елиминиран токму на 15 јанари 2000 година? Колку трае тие подготовки? Кој све учествуваше во тие подготовки и како на крајот беше реализиран тој атентат? Се вратиме на 15 јаnuari. Видите, се е замешано. И жени, и пари, и извршители. Кои жени се замешани? Nisam te razumeo, moraš prevesti na srpski. Da, ki prevedam. Во убиството на Аркан. Pa ja tvrdim stalno, od kako je to se desilo, ja nisam odmah taj dan i nisam odmah taj mesec, ali kasnije kad sam sve analizirao, ja sumnjam da je čak i njegova draga supruga odigrala svoju ulogu. Ceca. Jer vidite sad jednu stvar, to je moje mišljenje, ja na svoje mišljenje imam pravo, to je moje mišljenje. Kako to ona se udaje za Arkana koji ima sve, koji sve ima. Znači njoj ne treba ni muzika, ne treba, a kamoli butik. Šta će njoj jedan butik? Ona u Interkontinentalu otvara butik. Pa i sad to. Ovaj ne zna šta će s parama. Jer kada je on poginuo, poslije njega je ostalo preko 100 kila zlata. Novaca se ne zna koliko je ostalo. Ostalo vozila 200, ostala kuća na 6-7 spratova, ostalo nekretnina mnogo. Nije bitno, nije Arkan pokro. Arkan je te pare, 90% tih para dobio. Da se ne vraćam sad na one priče i kod Teše, i kod Marića, i kod ovog, kod onoga. Arkanu su se utrkivali ljudi koji su imali para, ljudi koji su značili nešto u državi Srbiji, da mu što više daju, da mu se uvuku u dupe, da ne govorim preko nafte, preko ovog, preko onog, preko čišćenja koje kakvih gradova koji su oslobođeni. Arkanu je davato svuda. Arkan je dobio na sve strane. Da ne spominjem ponovo Rogulića, Slavka i ostale donatore koji su njemu davali. Znači nije Arkan pokro, to ja tvrdim. U državi Srbiji Arkan nema ni saobraćajnog prekršaja u državi Srbiji. Ali, kako sad to, brate moj, da taj Oliver Mandić koji ne košta 2 banke, koji je snimio ploču i više nikad ništa snimio nije, voda
onu maramu na glavi, ne znam ni da li je ćelav, ja ga nisam nikad video bez marame, nosi non stop kožna odela, ne znam zbog čega, valjda se boji da ga ne guze svi redom. Da on odjednom izmišlja neku cecu, on peva neke zabavne pesme, odjednom se on okreće narodnim pevačicama, ona je tamo, šiptari je, muslimani je drogiraju, ne znam ovo ono, daj da je izbavimo. I Željko je nju izbavio. Kao rodoljub. On je nju preko svojih prijatelja doveo u Srbiju. Znači izvuko je iz kandži toga. Volucan, Švajcarija. Molim? Volucan, Švajcarija. Tako i švajcarski. Doveo je u Srbiju. Ja tvrdim, kada je doveo u Erdut Oliver Mandić, prva reč Željka Ražnatovića Arkana je bila: šta si mi doveo tu kurvu muslimansku? Danas nju predstavljaju kao majku srpsku. Vidite, ja kad to pročitam ili kad tako vidim, ja se naježim. Mene je sramota ako je ona srpska majka. Mene je to sramota. Drugo, u Banja Luci, u moju sobu je ušla i mene molila da kažem nešto lepo Arkanu za nju. Debeli, ajde molim te reci nešto lepo Arkanu za mene, vidiš da me ne jebe ni 2%. Ja kažem, nema ja šta da kažem za tebe lepo kad ti ne radiš ništa lepo. Cigaru za cigarom, on nikad u životu nije pušio. Pivo za pivom, on nikad nije pio. Šta ja da kažem lepo? Šta? Ono što najgore mrzi. Znači, ona je svim silama. Ona je tada imala 20 godina. 20 godina. On je tada, to je bila 92. 3. On je 52. Znači, koliko on ima, 40 godina. Duplo stariji od nje. Duplo stariji od nje. I ona, brate, se gura da se uda za njega. Zašto? Zbog čega? Došla je u Srbiju, jesi ti pevačica, zaradit ćeš pare, imaš oca, imaš mater, imaš sestru, imaš kuću u Žitorađi, zaradit ćeš pare, brate moj, udat ćeš se. Ne, ona je svim silama nastojala da se uda za njega. Znači scenariju. Svim silama. Ko je njoj to naredio, ko je nju gurao u to, ja to ne mogu da dokažem. Ja samo znam da je ona svim silama trudila se da postane gospođa Ražnatović. I uspea. I uspela. Обеше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да го погледнете први одел на нашето ексклузивно интервју со Михајло Улемек на тема како беше убиен Željko Ražnatović Arkan во недела во 22 часот. Втори одел на ова наше интервју до недела до 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.